Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kaseng Henyo Trap Integrated Territorial Organization Mauranglang Zone Hakashitarik Ujalio Araja Arpasau Kalalit Banyakendu ya usamla Jimison Marwen Haying sa ajung u Hamauranglang ban ai ka Kitbok riang ya uni usamla uban salit mi khmat ya kajala hakalumpung Ïalehkai arm wrestling kabanlong Hanongba Maharashtra. Hakani kasngi le danlang usamla Paul Ternyang President Hito Southwest Khasi Hills District samla Vietnam Nongsi President Hito Mawkyrwat Zone Shimpang Khars Imli Publicity Secretary Mauranglang Zone bat kiwe. Kaseng hakani kasngi kum kada kajing aimen siam ya usamla Jimison Marwen kala no senyang da kasong pisa khandiat kanson bat kala airu kajing Kitbok riang pu Ïalehkai bha bat wanra nam wanra buram ya ka district bat kajalahi barok kawe. Kumban syukdo usamla Jimison Marwen khat plas nam karta ude usamla ubadang syu sedang ya kam Ïalehkai arm wrestling haus nam arja arpulai hendai uni usamla dang hakini khandiat snam ulapen I shisha ya kasam katalan hak baula yo ban khur ya katak maksiar haka 5th Meghalaya game ke balong hatura ya ki bahapo 100% kilo kumjuru haka lumpung 33rd annual state level arm wrestling championship araja arpasau ke balapen long deka mawa ulayo ban khur deka tak maksiar jong ki senior but junior kat ba haka Mawkyrwat ulayo ban khur ya ka over the top haka amateur kategori balapen yat deka arm wrestling association jong ka Southwest Khasi Hills district. Nang ba pipendol kami ki. Janmir jong kaneka singi ka pamata ngidap da kajik su kumen ka bakraw lamba jong kaneka por ya ka ba ngilayo ka ban wan ban ya kendu ya unu samla iba Jimison Marwen ikun jong ikong ai boklen Marwen ba iba Kitbok lingdo ya ka ba ilawan ra ya kanam ka burong hapo jong kasno kathau ka jongi hangne moronglang rangkat bat ya ka district hi brokawai ini ba Jimmy insalek ya ka ban represent ng Bataka state hanthi hapo Maharashtra
nadu insami no nang ne ha kalai tarik kamut la chai sin ko insami no nang ne ban lek ban represent ka state hang thia po Maharashtra na ka bata ka amus le te ngi na kaliang jong ka seng morang zone Hito lengba jokan kapor ngiwan yakaban ai ka jing Kitbok Khlur na ka bata jongi ba ulong usok ningkom napo kasnong ga jongi ba unyo ban lagi represent ya ka state oj uladon kumba katokat ni teli ki certificate ya ka ba ilayo lengba jong uni usnam ngisnyo dap da ka jing so komen ka ba kraw bat ka jing ai jing Kitbok ka ba kraw yo namar ba ulong ubriu ubatri sitom hi dalade hadu banda poi hakadi kathong utrai sitom hi dalade ban praktis ya kadika amros le hot ki don katokat ne ki guide ki jong u lani ki kum kita ki mentor lani ki nongyalam henrei kaba khambun hi kolong ba usim khia hi dalade Nyawan ini mentah nak bertaba. Yoi ba ini di sana napo jong kanika sinong namolai ibalawan ra kanam keburung na kebenta kanika dong ka Thaiñ jungi berkawai ke district jungi berkawai ha kaba ha kanika fort belak kanika me kaya game dawan ra da dong layan gold medal ka Muslim kata kemut hidup sampai sport bat sibun ba ki certificate ki ba no ngapai menit sibun ba ki certificate ki ba layo na kijinga simata jungi bakar ba ngam la syuban jer mata ne watla idang long i samlai bidang no dan kisan rai wan ra kane kaburo tingasnyo ban ai mo udah jikan rat dalam ba kijikar ku kijung ngasnyo ban ai kubleru na kontak ki pa dalam ba kijik ai mesin kijungki ba ini samla ilala perpoi sekali katong te nga kemas kem anu nadu kani kasni ko mamta ma iru isna kiu hak ni taka ini Kitbok Khlur na kalian jungi ka no ka Hito na po juga marmasun iwan hangne ikhamla mar banwan hak ni kapor ko mamta nila banalas dam baki hanai hak jingun kam kujuni ikwai pan kublai Kitbok Khlur na kamta ke jumpi ni pan map na pi hakapol ba pian pai na kultura pian ra ka burom na kamta ka snong ke jungi na kamta ka Thaiñ ke jungi hanrai mangiru mo ha ke jing mo jing kam ni nga